Dobar dan ljudi, evo nas u mom novom videu, danas ćemo igrati Five Nights at Freddy 4. Već sam snimio jedan klip o temu, ali dobro, sad, evo, kao što sam rekao, ovo je novi serijal. I najti dan sam pisao, snimio sam večer 2 klipa, ali nisam jer nisam odavno stavio, znači, idemo do vidjeti VFX. Ljudi, ako snimao sam cijelu verziju, možda vam ostavim link u deskripciji gdje sam stavio, gdje sam skinuo još je ponoć. Ako netko nije znao gdje skinuti cijelu verziju, možete na Google Playu, ali demo verziju to vam je glupo jer ako prođete najti jedan ne možete više znači na Playmo Borg, ali ja ću vam pokazati. Ostavit ću vam link u deskripciji. Jedan je video, kad sam rekao u onom intro pokazala da ću snimati Dream League Soccer, prostite, neću ga snimati jer ne da mi se. Dvoje je ljudi, va se pazit. 3, 4, sad. Ljudi, 3 jeme, evo se pazit. Zajebali smo se. Jebim ti matio. Будь аккурат. Фокси. Медицина.
Here, player. Ljudi 4 jebje. Jebite mat. Peti jebje. Moram poznati da. Ne. Kurat. Ne vidi. Čika. Ljudi, to bi bilo to. Vidimo se u sljedećem videu. Čika nasrala. Ako se svidio ovaj, zastavite like, share ili subscribe na kanal. Pogledajte moj prošli video i ljudi. Bog.